Ebyokurya ebihirweyo bibireberamo buhunga, omuceeri, ebihimba, shukari, omonyo hamwe n'ebindi. Omujwekirwa w'abakazi aha kitebe kikuru ky'abasiraamu mu ihanga ekya Uganda Muslim Supreme Council ohireyo ebyokurya ebi ayihanangiriza abasiraamu kwongera amaani omu kushomesa abaana baabo ediini y'obusiraamu. Twongere kushomesa abaana baitu ediini y'obusiraamu. Aha bwaki ninkigamba ntyo abantu abashomera ediini y'obusiraamu abokugimanya na n'abatari kugimanya hariho omwanya muhango ahagati yitu nimanya ngu ekyo ba imamu ninga ba masheini mu njurira. Ubwo yongere yayihanangiriza abasiraamu okukoresa obwire bw'ekisiibo eki okukundana bakasasirana n'okukorera hamwe ebyentunguuka. Kundana okuhaburana wano omanya okuhabura atari kumanya kandi n'okwendezana. N'ebigambo bikuru ebi naabasibira mu entanda omu kisiibo eki kandi ekikukirayo munonga kutiina Ruhanga Allah subhanahu wa ta'ala watuhangire waza kora enshoboka manya oteje enshobe nagikora omu bwesheri kye konka Ruhanga nandeba. Nimukimanya ediini y'obusiraamu yo neereta obwinganisa joko tuna ntisiba nibenda abantu bone enjala n'omugiga n'omworo nemukwata so kandi ayine nayamba atine so erizoba twasharaho yasharaho kutayayisa abantu bitware lyambara site abakyara mwareba n'abantu bakuru babatakwebasa. Bamwe omu basiraamu abatungire ebyokusiiburikiraho borekere amashemero. Nashemererwa munonga kureba abantu abaturetera obuyamba aba kandi nashemererwa munonga abantu banje batwire atine eki bari kufuna omu biro by'ekisiibo konka amazima abatine bona bashemererwa kandi n'abasiibi baza kusiibuka kurungi. Batunga ekitereke tubaza subhanahu wa ta'ala abo ekitereke eki akyaruga Mukama Ruhanga bacyohereza abashashuremo kirungi kandi nanabije abakebembire Ruhanga abahereze urugendo rurungira aho barikoza ahandi abatambuze n'obusingi. Gashakwa Elias Rutugusa.